Aku ki arep jan itu geng jane. Lah aku kudu anu ki lho. Anto, golek camilan. Golek camilan. Camilan. Jadi golek camilan iki lho. Omonganmu wis mau enak oke. Minak wis lonyo, pamane wis lonyo ae. Wong arep gropyok tenan kok. Arek gropyak ya. Pamit purung, Kak. Pamit purung. Yo wis oke aku. Aku pamit, Pak. Bos. Badai gropyok. Badai. Badai gropyak. Badai dan gelombang. Badai gropyok. Gak iki rutene ning ndi rutene ning ndi? Rutene itu Kebun durian. tewat win-win. Rutene ning ndi? Neng benduren. Benduren sing ndi? Selirane sak meja-meja. Wis selira pepadas tumpuk to, Win. Sak meja-meja jare. Meja, Bos. Dadi ini Lho. ben wong sitok nyekel Kau sitok. sitok jatahe. Iki tenan apa ora lho. Takok akeh to? Ya lho. Tak yoko. Akeh tenan tak kok. Nemen. Kuwi tenan ta gogrok iki. Gogrok aku. Wong banyune 2 botol lagi. Talimu stoke stok lho. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ceritanya kita mau gropyok, bos. Mau ketik bel karbo geng. Alah, Biar gropyok ki ya. Oh, wis ngejak kok. Lah, tanemu kowe. Aku sik toro ya. Be, ya ngerti dia ta bos dek bengi bar menek terap sak 6 lho, user. Anak rajeng ya. Heeh. Terus kar gropyok. Lah Pak Din endi Mang? Wonge budal podcast. Wonge budal podcast ae sih. Nang gone Deni. Wis budal podcast, bos. Ono lha iki Deni gropyok. cek salen. Sing ngenten Pak Poh. Pak Poh ayo Pak Poh. Jual springbake. Ndak apa lho, ndak gemak apa. Biar budal gropyok ning kok ngeronan, bos. Kok ngeronan benduren. Tapi kali wi rute arah ngeronan ya. Yo, Tembusane. tembus ngeronan. Golek satu Mas. Sing adoh. Adol apa to? Wis bos ki arep budal ya. Kita membawa armada piro, geng? 2. Dua. Apa jenenge? Kancil karo Jembreng. Boymin jadi. Jembreng. Jembreng. Kancil karo jembreng. Nyangka jembreng. Jembreng. Anu bos, perjalanannya karena masih jauh. Nanti kita lanjut aja nek wis kono. Kayak ngono, Win. Oke. Oke, ayo. Teman-teman, ini kita sudah memasuki desa Benduren. Ini termasuk desa terpencil ya loh. Tapi cek melu Kenoarjo. Cek melu Kenoarjo, bos. Telung RT. Ini desa Benduren, teman-teman. Telung RT. Ini sering terjadi banjiran ini. Apa? Muntar ditem gak kono? Nah iki. Jop. Masuk. Taruh, yo. Iki bos sudah memasuki lapangan kita bertempur. Jadi tipe apa ki? Ki apa tadi? Gede nih sak. Iki lisang, Win. Seliro ki. Nek lisang sing kela. Endi? Lisang endi? Kela. Lan. Endi? Oh iya lho. Kae bos, lisang bos. Oke, Pak. Oke, munggah rene lho. Pirone? Heeh, lagi iki. Ini kotamu. Prank bumbuh kok. Bos. Enggak wae munggah apa mesen, Win? Munggah. Heh? Oh, no kok mbak saya. Heh?
Gede ti Pak ya. Wah, diburu. HP gue HP. Geng HP ku gue, geng. Rokok. Berbahaya ki. Rae ra duwe nek rae. Oke, Bos, ada Pak Podebleng, Mas Roma, Win, Mas Yoko, Rilo, Bogeng. Lo kayak kan lo. Ini kok teles ora to? Wah, iki anti air kok. Masuk ki anti air tenan ora to? Ban pis ki apa to? Ban pis ki lho, ban pis. Ngerti ban pis. Ki anti air tenan ora to? Weles apa kok? Hah? Ban pis ki ban pis. Ban pis. Yo, rayu. Armada nih guys. Gak gowo ngene Pak Dik Bos, armadane cah-cah ki. Gak ngerti, urung ngerti. Kerjane. Ye. Kabeh nek kumplung ning banyu. A1 kena. Eh? Kerbas. Tuh, aduh. Leduk kan ya. Jalan tol ya. Bayo. Tipet seliro. Seliro kejan kayak udan. Seliro. Dipo? Apa? Ki masak lisang. Lisang, Bos. Tipet berang-berang. Ini kok kene iki masih banyak berang-berang, Bos. Gila. Buru. Kali ki arah anu ngeronan he, Vin. Arah ngeronan. Nek teko ngeronan sik polado ya, Pak, he. Bos. Ngempet, Bos. Pak, Pak. Oh, poin. Poin. Ayo kono. Ayo. Wes, mati we. Pak Po. Gede lho. Gede, Bos. Kip. Poin, Bos, poin 1, Bos. Besar Win ya? Besar. Gak gue tali ya? Gak gue apa-apa, gak gue bedo, gak gue tali, gak gue arit. Tapi ki mau gue banyu bahasa rasing kayak dingi, dengenane. Gak gue apa-apa. Besar, Bos. Poin. Alhamdulillah. Pak Poh jan kiper andalan. Akak nih. Ini nek tipaknya loh. Tapi gak jegok kasih nenek. Langsung. Jalan, Bos. Lagi nyemplung, diawali dengan baik, kita mendapatkan 1 ekor biawak yang besar. Ya, Bin ya? Iya. Oleh akeh toh. Pisang lah. Ini toh asu toh. Bos, oke. Cuk taline kurang gede. Ngambet apa tadi? Ngambet, Bos, asine, Bos. Ning rong. Nganggon ra kejiret asune. Kono kan jelas enek. Di, gelagan ke? Jadi kok A1 berapa? Apa tiba Ula. Oh alah. Ulan ral. Lagi lho. Wih, rosak. Lagi gue asusi tok Pak. Sini grup kawin nih.
Lepok. Nah, saya gelegan terus ki. Boleh nyudung. Nyudung ya? Masa nyudung loh? Bisa nyudung di loh. Iya. Iya. Masa soleh? Soleh? Selirok gede putih ya? Oh iya. Ada lagunya tau ya? Sampai kilo. Gak sak. Goblok deh. Kena beratane lah goblok dhewe kepiye to? Raban itu tinggal. Heh? Oke, gak gue asu apa emang? Kamu kerap ya? Asu iki. Loh. Padha gedine mek iki. Pengen dua bos. Ya asine ning iki. Kali ini Gitu loh. Gede bos. Ya pada sak belatan kira-kira tapi gede satu. kalian kok. Poh, ngambil korek poh. Tak telak seneng irang moro. Ya iki lho korek iki lho. Tak kira memang anu. Seneng enggak? Berarti entani ning kae, ngono tak tinggal ngalih. Batone kok aret to ngarep. Soket ra enak iki. Tuh, wakas kete. Ini tak kulon ini. Iki Pengen dua bos. Marku kena kurang. Dewe kena aduk. Ya mbok ambet apa toh? Oke toh. Tak kira mbok ambet. Ya, nah. Cok. Salah disombak anu iki. Masa nyanderan? Teman-teman. Pukul-pukul. Nah, ini bos mengabarkan sementara poin masih 2. Apa ya padas-padas ya? Mendung ya. Kali alas. Yuk. Tapi bos. Pakai padas-padas ini kayak ini. Buat nggawa iki, buat tas iki, banyu, HP, kaca. Kalau sing kiper-kiper kayak gak gawa bos. Kalau apa ngene? Enak nyemplung langsung. Mau melu nyemplung. Langsung goboni. Nah, kiper. Lutin. Lutin lor. Tipake wakeh tipake. Tipak. Ye. Kotor. Pak gue deh. Ibu, kan. Lagi lah bae padha ning dhuwur ki lho tibae. Wong-wong jan jublek aku. Ya padas kabeh gak to? Asune Asune malah Armada nih. magane gak pas. Gak pas ya? Lagi nyapa ta gelem go rembo? Jadi jembrek tinggal 2000 ya. Golek terus nek rembo. Gak Nyasak iki mesinnya. ayo. Karina adoh. Nyemplung. Nyemplung. Nyemplung gede. Aduh, piye ki enggak? Aduh. Aduh. Nyemplung. Ya. Licin. Aduh. Kiper.
Lah dhuwur, dhuwur. Heh? Ya, kowe kono lho. Ya, kowe kono lho. Gede. Nyemplung. Ayo Tawin. Langit toh? Gede bos, nyemplung bos. Gede ya, poh ya. Aduh. Kiper siap. Oke. Kiper bos. Entak nyekat dhuwur. Kiper. Suruh berapa? Aku nyemplung kok gak nyontengnya piye? Wah. Kan ngomongnya bos ya. Ini lah mau. Saat belum. Piye, Po? Yo. Tahu tapi jeru. Loh. Kata kawin? Gak cacak kah? Lagi. Ngerong. Niki lho, ning kene iki lho. Bleng. Gak bercanda. Kayaknya sing ngebok iku lah. Oh iya, win lho ra jajak lho. Atake munggah. Atake po? Arep kelas tambah gak sido iki. Tuh. Iya. Jeru, Mas. Pakai buat cup ini, Pak. Kena. Masa jeruin? Gak jeru. Lah. Gak jeru kok selulup loh. Mantan lo bisa tenang. Nang kleng gubun. Wah, tandine wedi. Gak iso nglangi ya. Gawak. Masak tak? Burono lo paling. Saya munggah tae. Nyemat ki. Gede ya? Gede. Selorotnya gede. Nyemat bos ki aku. Lha piye? Nek malah nyemplung gak nek nyoteng kok. Lur. Masa lalas ki? Foto ning kono sik ya engko. Kabeh. Kita bikin thumbnail. Apik bos piye. Srut. Perbatuan. Nah, ayune rasa gas iki mergo lunyu. Aku tok.
Masa wis teko kene munggah rene urung ketoke. Yo. Tebing, Bos. Tebing. Yo. Ngesot apa tuh Kevin? Lu nyebraki. Sementara poin masih sama 2. Mas Roma. Lah kok main tapi di syuting kuwi emoh. Dan jublek aku. Teko ndi iki? Cangmar sik sikut. Yo. Kalau kau kenal kita, sudah lagi. Ya dah, kita sudah taking dah se. Panggungnya belum? Walah. Sampai, ini kecil apa cilik ya? Ya lumayan. Lumayan wi, edik lah. Sampai bos, lepas. Lagu gede. Matam kayak beling kau geng. Tapi ya, lumayan. Tak lengan. Tak lengan. Tenan rek apa? Tak dasi kok. Tahu 2000 toh? Selira kalah dhuwurmu. Nyambe. Lah, kipere siapa? Iya panggil. Nyambe bos. Kok dengan PW-nya? Enggak? Dengan PW-nya. Gak, wih kiper ana. Ora, gak nek seru. Bogeng motornya kayak beling bogengnya Awas. Ayo, kita ditipin kono. Bisa. Naik. Wah, iya. Jadi kan, lari. Mendungnya potong jadi bos. Nah kita berhubung. Dilapor gak apa-apa. Berhubung mendungnya teteng dedat dan besok kita lanjut pulang bos. Perjalanan pulang. OTW pulang karo golek menawa nek cek ngambat nih. Oh, wong polake iki kayak wong arek sambatan ki. Teman-teman. OTW pulang menuju sepeda motornya Win. Win aja ditik-tik lo jagungnya. Apa ora? Apa kunci sepeda motor karo golek. Karena nek gue liwat apa jenenge omah desa gak oleh tambah bos. Ini ki menawa nek oleh tambah. Semua. Nah, iki teman-teman. Iki wis teko ndek motor. Ya lo ya. Hujan pun sudah turun. Gemis, kritik-kritik. Jadi wes ngono ae rekam kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah komen, like, subscribe dan support terus youtuber anak-anakan kita, teman-teman. Terus pokoknya ngono ya. Ini sementara poinnya masih sama 2. Gak oleh tambah, bos. Loro tapi agak legar. Lo ya. Kita nemplong gimana seru ngalain netizen kono yo ya saya cek ngguri pokoknya ngono bos wis gluduk bos perjalanan pulang doakan selamat sampai tujuan jadi ngono untuk Sanggar ini masih banyak sudah menyupport mau pokoknya support terus teman-teman konten kreator pokoknya ngono doa terbaik guys sampean saya akhiri bye bye terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlogku
dan live selanjutnya. Dadah.